emsakatweni waka YouTube nginibingelele egameni lika Jesu Kristu umsindisi ngintothi nje nyakata sihlahla nangumoya ngilala ngikhona khona nje ngilothi nyakata sihlahla nangumoya ngiyethemba sikanye kanye lamagama lawa ngidawaqhaza ngephasa isihloko lesithi inhlobo letinzathu teba prophet ngidokukhaza nje inhlobo letinzathu teba prophet nidawukhumbula bathandzekako ukuthi kanyendi emalangeni laphelile ngikhulume ngathi ngehlukanisa umprofeti nembolofiti ngachaza ukuthi umprofeti yinabi neHose baprofeti lapha lo munye ubitwa ngenabi lo munye ubitwa ngeHose ngathi ngesilumbi lo munye ubitwa as a prophet lo munye ubitwa as a seer baprofeti laba kuyavakala bese kuba nembolofiti labanyeni bathi tembolofiti solo ngumprofeti siswati lokuthi umbolofiti ngase ngehlukanisa sithi cha ngesiswati umprofeti a prophet ngumprofeti but umbolofiti ngesilumbi yisosara akusuye umprofeti a prophet ngesiswati ngumprofeti but esosara ngesiswati ngumbolofiti kuyavakala namhla ke ngizokhuluma ngetinhlobo letinzathu teba prophet apart from lokulenga ngikuchazile kuyavakala ngizokhuluma ngemprofeti sibili lokungumprofeti waNkulunkulu bese ngikhuluma ngemprofeti wemanga lokuthiwa yi-false prophet bese kuba ngumprofeti mbumbulu lokuthiwa yi-fake prophet because kuyehlukene entweleti kune-fake prophet kune-false prophet ngiyathemba kuyavakala ngingakangeni kakhulu lapho ngidawuse ngithi ke kunento nginotisile ngelibandla ngize ngifike la esigabeni lesithi ngithi husha esihlahla noma nyakata sihlahla nangumoya kunale nginotisile ukuthi bantu baNkulunkulu noma ke bantu nje uNkulunkulu bayametzelela kakhulu as compared to Satan bayametzelela nelisondo bayaletzelela noma ke sithi kuzubone ukuthi abantu bayametzelela uNkulunkulu ubona ngalo ukuthi betzelela nelisondo betzelela indlu yaNkulunkulu bayayetzelela indlu yaNkulunkulu kepha indlu yaSathane lokuthi indumba bayatihlonipha bendlule futhi bahloniphe netingceko taSathane lokuthi inyanga nebathakathi bahlonipha kepha tingceko taNkulunkulu bayatetzelela ngikubona ngani nalala ngikhona nje enkonzweni labanye baye basuka ekhashana uvethu umuntu usuke eKZN labanye basuka khona around la eCape Town bete esontweni all of a sudden umuntu usofuna imali yekujika so ifuna la sontweni yekubuyela emva la chamuka khona uthi imali yegibela hawu usuke lena aphethe imali ye one way usotayithatha phekujika sekufuna kubona elisondo ukuthi limjikisa ngani uyayibona lemvo leyo kwedzelela indlu yaNkulunkulu nje lokho number 2 labanye ngeke babone bakhulume nami tinkinga lejulile ngithi mina abantu banetinkinga la ngaphandle futhi laba labethuka nako bafile tinkinga mane labanyeni bantu ababonde ukuthi letinkinga leti spiritual lo munye umuntu uthola na boyfriend uyamshiya boyfriend angalala naye kanye somshiyile lo munye ngibo girlfriend somshiyile kanjalo kunemuntu listen let me tell you this thing wonke umuntu longetulu kwa 30 years lo solo angakathathi noma angakathathwa lokho luphawu lo number 1 ukuthi inkinga nangabe nje ku status sakho usabhala ukuthi single una 30 years and above luphawu ukuthi inkinga la kuwe nangabe una 25 years wena solo kude loku steady lokuqaqaka unalokubona lesekubonakala ekhaya una 25 years wena usendleleni yesinengiso uzulelwa lingce kunesicalekiso enhloko yakho kepha ke bantu konke lokho bayametzelela uNkulunkulu bayametzelela betzelela nathi sinetingceko ubona labanye abantu bakhuluma nami bangibika inkinga tabo umbone izomuntu lona ukhuluma nje ungathi ungentela ifavor kufuna mina ngimlandzelele wedzelela uNkulunkulu ke lokho kepha nabakhuluma etinyangeni njengoba bese ngibekisini noma bethe esontweni bafuna imali but etinyangeni uya enyangeni umuntu aphethe ngishona extra cash uphatha imali yekubhadala aphathale neyakhe separate aphinza aphathale na extra cash lotawudinyandwa kulenyanga ngethemba kevakala bani bayatihlonipha inyanga ngemavula vakala kubani bayamhlonipha Sathane kunaNkulunkulu bametzelela abantu kepha namuhla ngidewuthi nyakata yesihlahla nangumoya tonke ihlahla letinganyakati nakuhusha umoya tiyephuka leto hlahla
bafethu ngiyethemba ngevakala sihlahla sibili kufuna nakuhusha umoya naso sikhombise kunyakata nangabe ngikhuluma live la simakade ngikhuluma live lesiprophetho etiwe impilo yakho ifuna lempilo yakho inyakade na unganyakati shothi wena usihlahla lesomile usihlahla lesashaya litulu ngiyethemba ngevakala ngiko ke ngidawuthi kuwe hey nyakata yesihlahla before uphuke sihlahla lesinganyakati nakuhusha umoya siyephuka ngitoletha nje leyo warning leyo kubantu ngiyethemba ngevakala bese sengiyagijima ke ngisuke emagonso ngingena kuleli gear number 2 la khona ngikhuluma ngani ke sengide ukukhuluma sengiyokhuluma ke phasa lihloko letintsathu umprofeti umpolifiti umprofeti ne fake prophet ne false prophet ngawukhuluma ngalento leti ngicela leti ngicale kuphi angiqale nge false prophet noma angicale nge-fake prophet angiqale phasi ngiye etulu ngiye ngekwenyuka a fake prophet ngulo muntu lona longakabitwa lolodi elibitwa akakabitwa nguNkulunkulu lo muntu lona akakabitwa nangisathana ngumuntu nje lokuthanzile nje lena wasuke wakuthanza lokuba ngumprofeti wase yena so uyajoyina so utenda umprofeti that one is it's a fake prophet is not a prophet mhlawumbe lo muntu lona uNkulunkulu umbite wathi ngumfundisi kufanele afundise ngelive noma ngumvangeli ngumshumayeli uyabona nje lama ministries lawo noma nje ngumzalwane phaca uNkulunkulu akambiti at all but uNkulunkulu wonke umuntu umbitele ukuthi aphendvuke yena ke wathatha ishortcut wafuna ke ukutenda ini umprofeti lo muntu loyo utawenda njani uta stage at indoda yakhe most of the time labo bantu labo ngilaba professor ngetinto tabo Facebook nakuphi afunze akubuke ku status sakho akubuke ukuthi umlonjani bese soyahamba wena njani soyokuprofeta ngato lento leto noma lomunye wakhona leli seba advanced nje emasontweni abona ufika nibhaliswa phasi kunabo ashara pha bene ngazi ukuthi bane humility laba bantu bane customer service bane customer care uyayibona bene ngazi bayanakekelana ngabe uyafika nje bayakubuta bakuvusela kahle bayagqwalisa phasi bathatha inombolo takho how injani impilo bakuvusela bathathe leyo information leyo nekuthi ngubani wakabani ngoba uyabhaliswa phela bese bayonika ini lo mprofeti bayamtshela ukuthi this and that because kunema camera umprofeti usesontweni ngaso sikhathi leso uyabona emini use office mase office ubona konke lokwendeka la ngekhathi esontweni bamtshela ke lona ngibani uthi de usuke enzani lengikuthi hayi unetinginganyana nje so briefly labamtshela ke lo nasafika ke lapha so pretend ungathi uyakuprofeta ukuprofeta ngale tinto leti so ukremile wamasterish angakutshela ngisho nenombolo yakho ye cellphone mhlawumbe ngoba uyibhale phasi le those are fake prophets baya stage le tinto takho bayathi rehearsa prior ukuthi bete enkonzweni ngethemba kuyevakala bese sekuba in fact fake prophets are the weakest, they are useless whatsoever noma bangakunika a prayer direction yonke into nje ngabo it's nonsense ngiyethemba kuyevakala ema fake prophets abelonga kuSathane because whatsoever labakwendako badlala ngeligama laNkulunkulu bayaqaphatha uNkulunkulu they disguise to be servants of God yet they are not bantwana baSathane ke labo ngema servants aSathane but when it comes to power they are weak ngiyethemba kuyevakala abana power then bona nje bagudi la lwimi nje khuluma emanga bahamba baye etinyangeni tibathwalisele emanga nakhuluma ngalolwimi lwakhe unintimidate anendeveleni imhloniphe mesabe that's nonsense those are fake prophets now let me jump to a higher level a false prophet a false prophet ke ngusigaqa amabhande wakaSathane ke loyo ngusigaqa amabhande ngulongqingeje wakaSathane dethenjwa leti nkulu ke leta Sathane labantu laba ngilababitwe nguSathane ngilabakhonjwe nguSathane labantu laba ngibona ba demonstrate ipower yaSathane ke laba ngilabo ngogo zabantu bebathakathi laba ngethemba ke vakala ngema fake prophet awudlaleli ke ku fake ku false prophet uma ungasiba noma ngangibani because neligama lelithi false lisho emanga eBhayibhelini leswati kuthiwa umprofeti wemanga kanti ema-fake prophet kuthiwa abaprofeti mbumbulu ngiyethemba ukuthi abantu bakusawucaca namhla kunemprofeti mbumbulu ngile fake prophet bese kuba nemprofeti wemanga ngile false prophet i-false prophet ke akusiyo
akudlalwa ke kuya lifakwa lapho libuya nodaka bongoko zabantu ke labantu abangena nesikhuni emantini baphume naso sivutsa ngethemba kevakala akudlalelwa ke kulabantu labo awubathi nyatheli ke labantu labo ongasibo bani ngethemba kevakala aliqangqa ligodlo lwemamba lolo aliqangqa noma ngangibani because lawo bantu abaphethe emandla asathane ngethemba kevakala but thina abantwana baNkulunkulu siyabaqanqatha labo bantu laba asinenza abanabo because lolo ngakithi mkhulu kulwana lolo ngakubo thina sinasimakathi bona bana sathane egameni la Jesu Kristu onke emadolo ayakhotha ngisho na sathane uqobo lwakhe nangithi ngegama lika Jesu sathane uwaphasi ngemadolo athi gubadla ngethemba kevakala so nalaba ke bakhonwa ngithi kuphela thina lesinaNkulunkulu lo teNkulunkulu awumthinzi umprofeti wemanga that is why babesaba kangaka nemedia iyabesaba ke labo bantu laba nani niyabesaba that is why laba ibaposta emaposta nje lapha athi I make you a million money ngenda imali mina nganendela imali ngiyamultiply imali badle imali tebantu kude lo babeka licala because bayabesaba uyakutshela ukuthi ngidakubulala utakubulala vele na ungena uNkulunkulu those are what false those are false prophet bantwana babanike bantwana baSathane because Sathane ngibanike Sathane is a liar so ngingako kuthiwa baprofeti bemanga lo bemanga usho bani usho Sathane ngoba Sathane ngumanga phela lisho njalo iBhayibheli Sathane is a liar Sathane is the mother the grandmother the grandfather of lies so baprofeti babani bemanga njengoba thina sibantwana babani baKristu ngoba silandzela bani silandzela Kristu bona baprofeti bani bemanga ngoba balandzela bani Sathane lo ngubani lo ngemanga kuyavakala ngiyibeka ngeslow motion khona into osheshe ivakale lenzaba so labo ke ngilabo ngoko zabantu ke labo ngilaba prophet ngilaba bolofiti labakhulu ngilisebenzisa ngamabomu legama leba prophet in actual fact akusibo ba prophet all these two the false prophet and the fake prophet kahle kahle ligama labo ba bolofiti but ke because bala kule umbrella asibanike leligama lelithi ba prophet njengoba neBhayibheli liyalisebenzisa leligama etikwabo ba prophet nabo bongoko zabantu ke labantu labo the correct name for them ngilele lithi sosara ngemasosaras labantu abadingedla labantu laba ngethemba kuyavakala bese sesiyabuya ke sesikhuluma ngemprofeti umprofeti ke ngilomuntu waNkulunkulu ngilesethenjwa saNkulunkulu ngilapho uNkulunkulu athi bonakalisa khona ngilapho uNkulunkulu athi veta khona umprofeti ke lo baprofeti ke njengoba ngaqhaza aqala nangihlukanisa umbolofiti nemprofeti ngasho ngathi kunalo lobitwa ngekuthiwa yinabi noma yinavi bese kuba nalo nalothiwa yihoze ngethemba kevakala kodwa kokubili baprofeti ngoba lomnye obitwa ngekuthiwa yisiya kuyavakala so baprofeti baNkulunkulu ke labo umsebenzi wabo yini umsebenzi wabo nginangu umsebenzi wemprofeti ukuthi abuyisele bantu kuNkulunkulu kwanzisa libandla laNkulunkulu it is to edify the church kwanzisa lelibandla laNkulunkulu ulanzisa njani ngekuthi abuyisele bantu back to Christ abuyisele bantu back to God like what I am doing as a prophet of God ngithi laba prophet baNkulunkulu as I am Elijah of this new generation ngibuyisela abantu kuNkulunkulu kuyavakala uma likhuluma ngebaprofeti eNkulunkulu lisuke likhuluma ngami mina umprofeti wandile I'm a prophet nalabanye labambalwa siba prophet umsebenzi wethu yini kubuyisela abantu back to Christ kukwanzisa libandla laNkulunkulu it is to edify the church of God not our church but the church of God ngethemba kuyevakala kwanzisa libandla laNkulunkulu umsebenzi wemprofeti lo ulanzisa njani lelibandla ngekuthi abuyisele umuntu kuNkulunkulu umprofeti akusiko kwethu uthile lokuthi sifike sitokutshela indzaba ukuthi wena utawufa wena uloya ngoko wakho uloya ngibani lokho ngumsebenzi wani wemasosara ngumsebenzi wani webabholofiti umsebenzi wala false prophet nema fake prophet lokho uloya ngoko wakho uloya nganti wakho uloya ngibani because it's siyathi naloko ukuthi number 1 lolu nalo ukuze akhone kukuloya ngiloko ukuthi wena uyaloyeka awukahlali kahle naNkulunkulu na uhleli kahle naNkulunkulu ngisho gogo wakho logibela inhlanga emini logibela imfene avuthisa inhlanga angeke akhone kukuloya kuyavakala so thine ke asisebenzi leyo language leyo wena uloya ngogo wena uloya ngumkhulu uloya ngumzala wara hayi ngoba kuloya akukho kuloya kukhona njengoba ngisengishito umsebenzi wema false prophet kuloya onke ema false prophet ayaloya
ayaloya ngishito lo ayaloya they are witches mawukhuluma ngema false prophet so but thina sikhuluma ngaloko because sine siyati lokuthi umfana waNkulunkulu akaloyeke why angaloyeke kungilokuthi kunemandla aNkulunkulu lavalekela kuye that is why iBhayibheli nawukhumbula kahle lithi ngubani lo ngaloya Jacob ngubani lo ngaloya Israel kuyavakala because thina siloyeke ndawukhumbula indzaba yaBalaam naBalaki ukuthi kwende kani asiloyeki thina wase wahlala la kungako welo kwenda ukuthi singakhulumi kakhulu ngekuloya asikhulumi kakhulu ngako because thina akwendeki kithi thine ke sitosita umprofeti ke ufike asite lo muntu losaloye yini yi false prophet noma ngumprofeti wemanga kude lo ngakulapha mawuloye ngumprofeti wemanga kude nadokotela esibhedlela ngeke akulaphe ulashwa ngumprofeti waNkulunkulu ngethemba kevakala thine sibodokotela bakamoya ngithi bo professor bakamoya leli sifike selaphe laba abantu labagulako labaloye yini labaloye ngulaba prophet bemanga akusiko kwethu futhi nalo besolo sithi mina noma singakutshela thina ukuthi wo lokugula lokho wena wakuthola in actual fact ufuna thina nasikutshela mangabe sakutshela indaba sikutshele sithi uzugula nje ngilokuthi wena awukholwa that's number 1 ngiloko ukuthi wena awukholwa noma ke awukahlali kahle naNkulunkulu lokukahlali kahle naNkulunkulu kwende ukuthi igogo wakho akhone ukuloya ukuloya through nangiya umprofeti wemanga nanguya uye khona wayokuloya kanje wase uyaloya thine kumsebenzi wethu ngilokulapha sibona kahle lamandla kaNkulunkulu ngekuthi sikhansele le case lesuka lapha sifike siyikhansela sithi singakulapha I mean sithi singayikhansela ke bese wena sowubona lamandla kaNkulunkulu sobiyela kaNkulunkulu thine sifike sikhulume sibusiso kuwe sikhansele lesiqalekiso ingakho thine sikubuyisela kaNkulunkulu siphinde sikusene njani sikuphe iprosperity kubile lesikwendako sikubuyisela kaNkulunkulu siphinde siya kumultiply wena sithi hamba umultiply hamba wanze hamba ube neprosperity ngumsebenzi wemprofeti kuletha iprosperity umprofeti uphethe into letimbili ke ngesekudla sakhe uphethe ini lokubuyisela bebheki kuKristu le reconciliation lokukhansela ticalekiso abese uphinza uphatha ini le multiplication le prosperity you cannot prosper without a prophet ngithemba ke evakala because you will prosper because there is a prophet in your life uma nje uva umuntu ayizelela ethuka umprofeti kanti ngumbane esikole ubowathi ukuthi akayinzawo lo mfana lo esikoleni because utapuna sicalekiso ngala esencele semprofeti kunesicalekiso there is a curse ngithemba ke evakala uma uqhamuka on the wrong side of a prophet you will get what a curse kunebantu abanyendi ke lomnye asebende kahle angayiphathi imali angaboni ukuthi imali wendeni une curse uyithole kubani from a prophet ngithemba ke evakala ingako uma utawuta reverse umprofeti utapuna ikhesi ube khesi lo munye umuntu kufanele ukuthi bekane umfathi sokuhambile likhasi liyahlipika nje ekhaya kwenteka kanje uthole ikhesi uyithole kubani kumprofeti uqhukula ukuthi umprofeti wasuka nekhesi umlokheseke ke wakheswa uNkulunkulu kuNkulunkulu labanye umuntu abakhesa bafe labanye umuntu abakhesa ngithi bendekeni bavelelwe dinkinga la empilweni tabo why bethelele umprofeti waNkulunkulu kumprofeti uthola into letimbili a blessing and a curse lo munye umbane esikole ufike ukuthi bekafunza kahle usemvaso all of a sudden so uyafeyila uyamangala ukuthi ufeliswa yini une curse la itapu nekumprofeti yethemba uma hamba umprofeti mawuhlakaniphile kumprofeti utawutotapu naluju utapu nasibusiso kodwa na ulibele wena ufuna le side le wrong lemprofeti utapu ne curse utapu nesicalekiso ngiyethemba kuyavakala ngiyethemba kuyavakala so bengizoveta lokho ke bantu labanyeni kufanele bambhosope umprofeti because umprofeti is the highest person wakaNkulunkulu umprofeti ungadlaleli kuye because utawuthola sibuso saNkulunkulu na ulungile uthole isiqalekiso saNkulunkulu nangabe uyedzelela kokubili utakuthola lokhu kusupported in the Bible njengoba sibonile enanjaneni sibonile kubo emuva kusukela way back kubo Moses labanyeni bafa egameni la Moses labanyeni bafa egameni
labo Elijah labanyeni bafile egameni la King David because King David was a prophet of God banyeni labafile egameni la King David asengubekisele nje into lencane Ahitofeli wayehleba ngaDavide amplana lokubi ngaDavide Davide wathandaza yonke inkulumo ya Ahitofeli yagucuka yaba inhlukululo simakathi wathumela moya wekutibulala wahamba wathatha insambo wotikhunga ngemandla emprofeti lawo ngethemba kevakala nangu yanabala abethuka Davide wakhuluma kuNkulunkulu wathumela stroke kuDavide kunabala sayomshaya emva kwaloko nabali wenta njani wafa ngekwendani ngekwethuka so ngicela ukukhotha nebabedlamini lapha itsunami yethenze amagama ekuthi ndakuloya namhlanje ngifuna ukukuvetela lokho ukuthi nakakhuluma ngekuloya umlangeni akakhulumi lokuloya kwebathakathi kwema false prophet ukhuluma ngalamandla emprofeti ukuthi umprofeti unemandla ekukhuluma ligama kwendeke into kuwe ngethemba kuyevakala umprofeti wonke umprofeti unemandla elulwimini lwakhe unemandla ekwenda idirection iprayer direction ngiyathemba kuyavakala ngifundisile ngekuthi what is a prayer direction athathe umprofeti and a direction lo munye angathatha lehabhula alidle athi simakathe lo sezulwini leli habhula leli ngilibita ngazibani bani uma ngilidla ngiligwinya wherever la khona akafe ngiyethemba kuyavakala kutawende kanjalo why because loyo sibani kunale reason umprofeti akasuki nje akuqalekise kwenasizathu ngabekisa ngaElijah bekanembandla bamshukela labanye bamthuka ngembandla yakhe simakathe wathandaza kusimakathe sezulwini lithi wabaqalekisa ngelibito laSimakathe wabaqalekisa simakathe ezulwini wavete emabhele ababamba ababulala ngiyengivela abanye abantu awungicheke ukuthi ngimuhle kwani awungicheke bancane abantu abahle efana nami uma kungathiwa nje siyacompetition noma ngabe bengabekwe emuva emsileni ezile competition ihamba ngagcina sengiphuma number 1 kuthiwa Mr Beauty wena ngiyethemba eva kepha yize Mr Beauty kasho abantu uva banginyonga labanye bangitshele ngematinyo la social distancile ngadothi aba understanding ukuthi isikhathi secorona nyalo yonke into iya social distance bangitshele ngempumulo inkulu uyabona nje sikwethelela konke lo muntu lo uyaqhukuluda kubeke mina ngisebena ngema emotions bangakubantu ngabe sebaguce phasi uyayibona mfole fortunate nenhlitiyo lenkulu ngiyengimbuke njengesilima ke umuntu lo wenda njengalo lo wenda lokho umuntu lengwenyanyako ngilo lokhuluma siqalekiso that one ngiyamenyanya angimtoralate ke lo I send it back leso siqalekiso le umuntu lo anyway sengichazile ukuthi kumprofeti uthola ini tibusiso noma siqalekiso ngifuna kayina lamagama emprofeti babedlamini Major V njengoba bese ngike ngasho ngathi Major V bantu batamthatha kancane badlalele kuye umuntu lobuya esonweni losatiko sono uyingodi kakhulu lithi iBhayibheli lowone kakhulu lowone kakhulu wathethelela uthanza kakhulu ngoba ubuka le magnitude yeluthando lalinikwe uNkulunkulu that is why ngithanda nangomhlabelelo lohlatshelwa beSuthu lothi hakeleje kele mobi ngithanda kakhulu leli verse lakhona malithi jo kimihlohlohlo hakiratwa lena why umangala loluthando lungaka ukuthi mina bengimubi ngibona nje bengimubi ngisono kepha sengiyamangala lesimangaliso lesingaka seluthando la ngithanze ngalo uNkulunkulu so njengoba uNkulunkulu angithanze kangaka wangilanze bubili nami ngithanza kakhulu the more ngithanza kakhulu uNkulunkulu the more ngine power ye exercise amandla uNkulunkulu nangikhuluma livi kumuntu ukuthi awuba njalo kuyavakala inkosi wabusela amagama kuze kube phakade amen nisitakale emakhaya niphile ngitothi nje kala magama lesi yesihlahla lesomile ake unyakade nangimoya utawephuka ungadlaleli kumprofeti utawephuka kuyavakala